Shalom Aleichem, whaatalo whaatu le swafa manu malo Yesu Kiriso, Samoa I lau whaafonga mai I le tatu polo kalame le nei tula, o te whaatalo whaatu ai ate oe le swafa manu malo Yesu Kiriso, shalom shalom, ia whaamanuiele tua I lau mafuta mai, o te whaatalo whaatu fo'i I lau sunga Pastor Tilaulelei, o I lau mafuta mai fo'i I le nei afiafi, ia whaatalo whaatu Pastor, shalom shalom. Ya, viere tu le nei fiafi. Fatalo fat foi. Il chacho por calame. Suaf maru Yesu Kiriso chacho li mar chacho faola. Ia fatalo fat foi ne pa ia mane mando Samoa. Ia mise foi o tupu matamali. Yo sawao masao tamaita ia fortua matausi o malosi o le NUU mare tunu mare kadesia se o foi tupulanga lana wawa. Ia alo mawhanau, ia nei mata ia o ngā ruenga le tua, ia matato wa inga, ia mamalo manu. Pataro whakatoa fo I au auna le tua, mwharitua, ona ia tato matua I Tilaulelei, tato teitai, ia meise fo I o mea lofa I lima a le tua I le wāre whausio na kāre sia mani malo le lii. Ia whataro fo I tua fine ia lise tato host, ia meise foi o le sunga ia Pastor Mike ia I nei fiafi meise foi o tato pa anga masani o tato po kalame ia tarofa lava Whaatalo whaatu Pastor Tilaulelei ia whaftai foi I le whaawa noi no lo taimi e toi whaatala noi nai lau sunga ele polo kalame o ISARAELU o le NUU PAIA o Israel the Holy Nation ia Samoa be o masani ele o nanga le Global Kingdom TV channel o le visiona le tato TV ia lau ngaina le afionga paia le tua ia whaasa o ina mapulea. So the vision of our Global Kingdom TV channel is preach, govern, preach, disciple, and govern. Mai beo na masani ai I po o asolulu taitasi ma I vai aso taitasi e avatu ai se polkalame o whaingoina o ISARAELU le NUU PAIA o Israel the Holy Nation. Ma o le nei polkalame e whaatala no ai nai ma ta upu e whaasino tonu lava ia ISARAELU. Ma o te fia foi I le nei fia whailo atu I o loata ma futa mai foi Pastor T o se tasi o auna le tua o tiele ni tausanga o malanga atu I te tonu o ISARAELU ma ia whaava ai ma I te tonu o le NUU ma o le nei fiafi o le aia whaasua mai ini le Lesona mai ISARAELU ma o le ai fo ini videos maniata o le mawhai ona tu ina atu tato media team a wale tau mata mai I le NUU PAIA ia Pastor T ia tu ina atu lau sunga ka mole amataina le tapol kalame I le tutalo. ia na tato talo ne tua whaftai rawa ia te oi le nei fiafi toi mo funi avanoa le tua le por kalame ISARAELU no NUU PAIA mai se foi le tua o le whaftai o no le avanoa ia o toi te talaina mo I mātou no o auna ne missionare tua fine por le fine ia lise mai se foi o rau auna a Pastor Mike e le ngata foi leo o auna ne tua mawharitua o ta mama tina o ta mama teine o a inga mai karesia wo mai masani mea penao na mafuta mai di nei por kalame tu inatu yo luma se so ani mai fa lau mai pe ngaru le ea me se foi o poto mane ta mai le fa unga mane mana
ia mātou te taratara noa ai ne tua, ia ne I whesiringi e nisi ai sa mea wa lai o na mātou fia taratara noa I lau nuu. Ia o ro iai lava ia forfolanga o whaamanuianga I tono lau tuspa ia. Ia whaamanuia rau o fio o tangata ia lofam whaamanuia rau nuu Israelu ma te talo I rau nuu. Ia te talo ia so soari mai ia mataino nei Kalame o ngā te tonu se o rona whae wina I ini ne sona o ngā ia waro mātou wola au auna ia te oe. Tasi mai na o fio se I o rona whae wina ia rau whaamaro longa ia o whaamanuianga ia vi ia o e whaavavau whaafitai Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Whaftai Pastor T. Ia o te whaftai fo ila sunga ono le whaava noa ina o lo taimi. E toi whaatala noa ina I oe e por kalame o Israelu nupa ia ile nei a fiafi. Ma o Pastor T o te whaapoponga nei I mai le por kalame le na amataina le vai aso ua mawai. Ma ua matungo fie lava le whaanulungu atu I lo whaamatala tala ina mai po lo tala noa mai. Oni I mai I nofoanga sa e o atu ai ma e paava aia I tutonu o le nuu pa ia. Ma o te tali tonu o lau whaasua mai foi o le awhiso soani lea ia te I mātou po o le lau telepe o Samoa whai ona maputa mai. E se soani foi lea I le lato whaitau I nai o la fionga pa ia ma lato whaalongolongo foi po aha mai le nuu pa ia po ani fo linga o le nuu pa ia ma o le neia fiafi e Samoa o le a whaasoa mai e lana au auna e a Pastor Tilaulelei Kirifi ia ni nofoanga ni Lesona mai ni nofoanga sa ia asia tuai ma vaa ai I tonu o le nuu pa ia. And so I'll hand it over to Pastor T mo le mata upu po le whaasoa mai I le neia fiafi. Ia, whaftai mare awanoa o toituina mai foi, ia. Vi I aileli o awanoa wa saunia ele atua, ia tātou te toe whiwa ia I foi o tau sira mai, ia wawa ia te foi, ia I o tau lau whonga fia, ia ma o tau whoringa aurelei, ia mai I tu e fia o renei, ke rope ia o tātou ia I renei naronangi, ai whaftai te foi I le awanoa o matu ina mai e ne tai o tātou por kalame ne misionare po le tuafine ia lise, ia me se foi o le pure o le tātou ala leo le Global Kingdom TV, ia le sunga ia Pastor Mike, ia ai vi ia ne tua nei fiafi, ia e le ia mataina le tātou por kalame, ia e nei vaenga e so fia whaasa o le titi atu tātou por kalame mai vai aso lentea, ia whamaru lua tuai le tātou atunuu, ia me se foi o nisi sa whapena ona mai moa I le vai aso lentea le tātou por kalame I le aso lulu. Ia ona o le sa o arma fau ia ser tara rena watu. Ia I le tausanga no whaola ina ai. Ona le sa uto e matamata le por kalame. Ia o te whai mai o luafe maritoro a luafe marilua sa whao mai le aonga. Te uwha pese si na whao mai le aonga te re I whaola ina. Le ai, na whaola ina le iwa tolu. Tausanga tasi iwa tolu. Ia ai maranga mai nei New Zealand tausanga tasi iwa ono. Instead of 2003 and 2006 that I was mentioning last week, ia o le iwa tolu ma le iwa ono. Le iwa tolu no whaola ina ai. Iwa ono no maranga mai nei New Zealand. Ia ai o le tātou oro tātou por kalame. Ia o ata masano o le tere o ata rena tātou matamata ai. Ia o le tausanga na sa mātou oi o le luafe sifuru walu. Ia e tere rawa ata ma video si tō atu isi tausanga na mua atu. Ia ma le tausanga le luafe sifuru iwa. Ia ai o le tausanga le tere ia ata ra whaima watu. Ia o le tausanga le luafe sifuru walu. Ia o le amatanga na tātou por kalame le nei afiafia o le tātou tara noa. I le luafe tausanga umalawan macho o atu ai. Misaro le sira fia e nisi. Me se foi o le misionari a lise. Ia mani tātou fita. Ia le sunga ia Vincent nei. Ia o Israelu. O le tele lava o taimi ta iono ta fitu pe moa atu foi masina i leise timu e pau Israelu.
Ia ar vai taimi ne mātou te o atua ia Novema, o vai taimi ngā lawa a mata ne nātou tau maruru. Ia a o le sama atoa lava mai le miro o le onga tono o tausanga. O nei masina ia e se ase atimu. Ai o le tausanga lea sa mātou o atua ai. Ai whamatala mai e le mātou tuakai, tono le pasi. Ia o masalo pe valu masina e ne i toi o se timu Israelu. Ai nei whamatala mai ne, a lau mātou wora i le mere a mata nga iai tātou tananoanga ne nei e fiafi. Ngā mata mai nunga i o i le mene iai le karesia pahai. Ia ai se isi taimi o ngā tango le whamatala tupe to e Moses sia vanoa. Ai nei watu le pasi a ro ngā mātou a mata mai nunga i le pito i runga o Israelu. Mene iai ia le sami nei i Karilaia a i Samaria whasoro mai i runga. Ia mamatua nga ina no Yerusalem mai wha umai le matou tua. Anei watu le pasi e whamatala mai le matou tua ka i tono le pasi. Ia masina ia o le o se timu Israelu. Ma ua kei ia le mako vai kunga. Ai paro marikimu i meo whamalama o le pasi. Paro marikimu o ko ulu marikimu i iau tafa whamalama o le pasi. Mako vai kuro le tua kai. See, look, it's raining now. Fameno nei o le matou tuakai. Oh, you must you came with a blessing. Famei wo to mai ma mai fa mangianga o timu. No, o le si tausanga. Saru tausanga ne nga mafiro e man to fine ali se. Lua fes formale ono. I le maunga ne o maunga siona. Maunga siona ne Mount Zion Hotel. Na mau ke o mai fafo le aso longa lua. Au o leva foi le to e timu Israelu. Mau ke o mai fafo le aso longa lua. E paka kuro marmarikimu. O usua ror pesere. Rain, rain, go away, please. Come back another day. Pese tamaiti. Ai femen mako tuakai. Please, please, pastor. Don't sing that song. Rain here is blessing. You come with a blessing. Nongo winga na lau tana. Ane tau fai atu e amata-mata. Tau por kalame. O Israelu le ai pa ia pe o le tanga tatu o le ngor tatu por kalame. O Israelu o le NUU pa ia o le atua. E au mai e wha manu ianga mo tātou NUU ese. A o kako, ai mesia la tangata Samoa pe awa pe o sira ma whaafonga mai se Samoa. Mesia tangata Samoa o tātou ka kuki koe o koe aver wha manu ianga Israelu. Nanga fai mai o le me oso angia ile la, taranga ni salamu, me oso angia ile la, e o le me ngoto ile la, ai su e aku le me ngoto ile la, o fale a lupo i savai, ai oso mai le la i o Israel, e oso le la i o Israel, ai ngoto i fale a lupo i savai, nongo winga na fai mai, e o mai atu nu umar, upunga ar pese martus paia, e o mai o kungu uma, e o mai fe, e o mai e koe ifo i le tupu mane li o li. So, we would have our blessings from Israel, and us, we would go back and give them blessing. E koe avakua ia la tau le whamungianga, nungia nau tala, e le kele au kausanga mau ki o akua ili lise, mau ki o akua ma vakur kimua e o le whata usanga po le siri atu fo i, nongo winga ngaro u whamtananga le tau avatu e amata e tau por kalame. Inga o mako wa nga ia ku i tausanga nga e lua fe se furu mare ono, ma le tausanga le lua fe se furu mare valu. E amata tuaire por kalame nei e fiafi. Ia on tato wolo le ia i le tato site le amata tato por kalame runga inga i kesere flipo. Ia reli. E moni lei ia lau sau noa a pastatia e familia nisi o tangata Israelu. There's the first rain and then there's the second rain. E le wanga mua ma le wanga lona lua. O le lata tali tununga o le wanga mua e pau i le vaitau lea ina wa uma le Feast of Tabernacles. O le wanga lona lua e pau le taimile o le Pasika ma le taimi o le tausaminga o Vaya Susa o the Feast of Pentecost.
e amata mai amati e o lava inisi i masina e pe na sauno ai ia November e le pa u lava se timua e mantula o le masina ia o me Juni, Julai, Augusto o masina vevela lava ia i tonu o Israelu e o mai la le taimi leo o September o ke topa ua nau po November wa nau le nuu i le wanga po o le timu ona ua tele masina e lo pa o se timu ua fai wa mano lava le lau it's really dry wa mana o mia lava le timu so e fa alway na ia fa mau ni ai lau au sau noanga i le nei right so and it's the same I used to think rain go away but oh no ua umina no foi o mai lo le mana o mia o le timu ia e pa u lo le timu e ve fa fitai i le tu ua pa u le wanga ua mana o mia lava i te tonu o Israelu o wata te lo Israelu le tele le vai e maua i te tonu o le nuu lea. Anyway, sia le la atu e vatu lau sunga pastiti le amataina mai o nofoanga o la e tala no mai ai i le nea piafi. Ia. Ia le li whaptai i le nea wanoa ia o lea tatu amata mai le nofoanga o Kaisaraia Filipo. Na ile tosi lea le mātai o se fulu ma le ono. Mana tua o le nofoanga lea e awa o Yesu ona so o inunga o le au vai o le sami Karileia. Mana tua o le sami le Karileia e tolu o ngai ngoa. E tolu ingoa le sami le Karileia o le Sea of Galilee ia whai ngoa. Sami e Yesu po maua mai. Po kei atu le, po kiri atu le tana no atu wha mole. Hello. Okay, yeah. O le me mua na ngane ne tusi le matai suma le ono. E a o Yesu na so o i nunga le au vai. Ai sa vavali Yesu fai mai e pea ma le tolu i le faso e sa vavali mai Yesu i le mea o iona so ia ma matu i le nofoanga le o Kaisaraia Filipo ai na au tu mai nunga sunga ia pasta mai kia tatou ata ia tau te sira mai ai o i le nofoanga le e fai mai ne tala e tolu malu nga fai ai le tangata le o Herod Sili Herod the Great e tolu malu nga ia fai ai na o malu manga e tapu i le tangata ngoi Agostino ia o le tamaloa nga ia male malu nga e fai ngoi le malu pen ke do pole alfa sa mo a le atua nga o le atua o Eleni se uma foi ona tau sasani merore o le tato missionare ia o ina e tafe mai ai ne vai nga pa fa pe lewa i tu atu sunga mai te fa solo ngai de vai pa mo le lava nga po vai tunga wa yo le va nga ngai tai de sami Karileia yo sami na ngai Karileia fa solo ngai yuta fa si ma mao le savalinga pe amato i le pasi mai kai nga pe fast fulu minute over for that le vai nga ko fa foi le chichi tua basta mai ia le vai nga ia tafe mai na le vai nga e tafe mai lunga o le maunga o Heremoni. Ko le maunga le Heremoni pe ia kia paka i Samoa. E afo inga ne e se ase ia se la pe kusa le maunga le tele lava nga pua oa ia matimu mato ulu ai ne sau. Ia ona tafe mai na ia o le vai nga tafe mai ne ala vai nga i le vai le pe le ko kisira mai ai o nga kafe le alu i tai e fafanga i le ia ritana. Au inga nga ave Yesu no so o me sini nga tawa pe ngo nga e fa i lo atu ia nga watu mai nunga tato insingia pasta mai ia e na elelea o inga sa ia malu nga i malu le e maua muri yang e la usu e le ai se pack wall le malu nga o loma i loma ia me poi fu nga e luar malu o tu atu la ia le anga na le
e le anga nga fai mai no ne i or fitalinga Yesu e le mafai fo e fai to o se oli sai e yai mangkua saudoanga Yesu e fai la lo nei the reality is spiritually pada olanga yai the reality e o sangwa ngani Yesu o le vine moni o le arecho de ola. He's talking about in a real life we can see it. But ole mea sidi atu ronga moni manon taua ole mea cha ole olanga whare anganga. Mea nanga ave do Yesu on so ma fesidi do Yesu ma te ora nga sumo ono. Fai mai ole a se tala tangata i te o ai au. Mea fai mai si o oio e lia fai mai si o oio so na perfecta fai mai si o ya ai fai mai rei o Yesu ai au tau rasa tau tala i te au. Noso lor ka maupira ia Pt2 fa mai o oe or ke riso le alo le tua soifua mero Yesu ia amu ia oe Simona Paiona a wae le o stangata na fa iloa atu ia te oe a ore anganga o le tua fa mero le Yesu fa mai ilunga o le nei papa. He was talking about himself, Jesus alone. Fa mai upon this rock I will build my church and the gates of hell will never overcome it. O ngā netara no Yesu i le manumalu lea, o le manumalu lea, whai mai e le mawhai o na completely lako worship, pa le aise toto masa, o ira pe sa whano mai te reo tangata, mai te leo taritonunga, whai mai e a meise lava o pepe mai nā tō e watu, e mwhai ona whasioti o ngā lafo le anga lea, kusana ma whaatusa Yesu me le tupu i lava i le NUU leo Kaisaraia Filipo. Fa mai ole mene tupu ai ole ia le meta ole ana i se oli ana le se oli ia ole meta aua i no fonga lea ia ole mea sa mata mai e sa uanga Yesu e faulungo Yesu le kalesia e ia lai se tantonunga mai se awa o nga fa mai e faulungo Pt2 le ai ole winga o sa uanga Yesu pe si fia foi ia fa e peru mar fa e leni ole tuspa ia o le tara noa mai o le rocky Yesu al tama i maa Pt2 i lunga na tama i maa i lunga le maa lapo e tu o le tama i maa ia mawhau ele kalesia na ngare e se tantonunga isi fa me e whau nunga Pt2 le saua ia o mai are pope taimini nei al tantonunga tuspa ia o ngana tara noa Yesu ia te ia lava o le mafuangana ne wa amata me i ia e wha maonia ia te i tatou e le i tara noa Yesu fu ngane oso a Yesu oso lo the spiritual side of things, but he was talking also in the physical side, the things we can see. Penga foi la meo le olanga nei tatu te yai ongo tatu te mi I tell you se tala if you find my telephone tatu sites em fai onga fai ma tu mai le olanga ia so nei wa o ta ua lava nga ngai por kalame ma wa onga me uma lava pe a fai tatu te tu mai in real life le olanga nei then o le si onga faupunga o meta o le applications of things. Yeah, we can bring it to our life nowadays. Kako kilo lole ia te leo na o nga taua mo tatou. Water is always in the Bible talk about the word of the Lord. E ingis kai me e whaariliu mai ai o le vai o le anganga pa i o le atua, but mostly in the Bible, water talks about the word of the Lord. Ia o le vai nā nea, pe o ngā whai atu le maunga le heramoni, e le umane pa ua le sau, a le timu e pa ua le sau, o le sau mai le maunga, o le sau mai heramoni e pa ua mai e tawhe mai le vai nea, ia e vai ngai le vai, whaisike leo le vai, whapea foi e le isa timu, ia wa koe aluangi foi naro le vai, ia koe whapea ngā foi timu ke le vai, ia mea whapea na, ia vi ia le li natu i le misionare, whaimesanga whapopo, ia ngakua koe le mo lesi site, whaftai. O taua o le Golan Heights, le lata lava i le vale o Suria ma le Panona, e ma whaiona e tū atu i le pito Israelu, ma e tilo atu le ia le Panona ma Suria, ai ona e lo o maua iata, e le situ
whaasanga mai leanga lena whaala ta. O ye se vai tafe matua i mamafa le pa u le vai a. Ai moni e lau sanuanga o le pa u mai o le kiona mai lunga le maua ceremony. Le whaasau le pasi mai leo Kaisarea Filipo. Ia na latu le o le whawhanga i nātu ai ia le vai o Yoritana po le vai o Galilea. So those streams come out from the mountain into those other streams. E moni e le loto lava pe e alo e te sue ia le matau tia fo o le tempo the temple of pain e sao lava ai ho o tua e whamatala lava tu is the gate of hell the gate of Hades ia le whamatala pe ona tau e Pastor T ia ai tuitu inatia Pastor T mo le tato next site ia ne tuo le tato ngo no fuanga na lua o le no fuanga nga o le Sea of Galilee ia o le no fuanga na o le Sami Galilea nga o fai atu ai ia o le Sami na vale po le vai Kensareta po le vai Tiberia ia le nga fai ngoa mai na nga tele foi tamitia o nga fasili po le ala me wala nga fai ngoa le Sea of Galilee Sea of Galilee ia tele ni mafuanga e tofu atanga te mana na ia mafuanga ia ai masalo au terms nga maupu nga liu mai ia le fadi de winner just pa ia mai nga taimi mai alanga o le vai le ai adu ia kai pe ia o le Lake Taupo pe o Lake Taupo ma le Lake Rotorua e pe ia ngalu foi ngane ko kuanga o le vai nga pasta o le vai le lunga fa solo ti o le mai le va a Yesu o le Sami ngai Galilea o le Sami ne o nga savili o wa mangkua savili e totono o le o nga totono maunga o langa savili maka avili ia de mana mai ia na to e le na to fa scientist e ka avili ni makangi foi ngale ia ma ka avili a koi mare vai mare Sami ia ga tele tala tusinga tala lei ma tai ma reko ia matusere luka ia manisi tusinga na apostol ione ia apostol Ioane ia winga ni vai le ma taimi na malanga Yesu ma me fa pena ia ole me wala ona nga pasta mai nga io na wo tau sira mai ai pa fai na wa fai nga sira mai ai tau sanga nga e rua fes furma le balu nga macho wo ai ia ma sisir nga vai o fu asa moa i runga o le waa lea o tari tonu winga ia kai wha pea whausanga o waa ia o le waa Yesu le waa anga wherua ia Yesu msano le uma o nga whairo atula ia le ata ia o waa i o mwhainga whea vea ia mātou i lunga o le Sami ne Galilea po le vai Kensareta po le vai o Tiberia ia o le au malanga le na pea sirsira mai ai ia nam tua ausu le wharereia ia le vi ia Samoa ngai le fu'a Samoa le fu'a New Zealand ia ma le fu'a Australia le mafu'a anga wale on tolu fu'a ia o nga le malanga ia mai Samoa ia o mātou o Samoa ma o yo i rava ia o Samoa mai New Zealand ia ma Samoa mai Australia tu fatasi ai mātou malanga le pe ova tu ma fast fulu mātou i le tausanga le ia e ese foi ale fa unga pe fa pe te alu i lunga le vai lea ia o isi tausanga me se tausanga le dua fes fun ma le iva na macho wo ai ia na uma na usu le vi o le fu'a ia o na faida ia o macho pesenga fai ma vi inga ia ai papatiso ina i macho i le nganga pa ia le i sema fa fonga mai tatu atunu i lunga le va o le alua e alua le va le tele lavo o atunu e loa e au ave va ama e alua paka le va Pt2 le va i do ngatono le vai ia ai 5 inga bet foi le va le ida o me uli ia nei vi im tapua au matou la vi i le tum tuli maifo ia matau alanga atu i le i ma faftai atu i le tua ai mai se lava tau sanga ne dua fes fu maleiva ona nga amata mai matou malanga e fast fu malelima fast fu malelima matou malanga dua fes maleiva sa wai sa urado tolus fu maltasi ko sa uris taimi wa luas fu malelua ai or matou malanga nga tos fu malfitu
to sforma fitu ia toa manu nga ave ia mama fai ona macho wo ile tausanga ngai lua fesu mariva ia o tasi o mena le tua ia o fitu fo o mena le tua ia ngam kwa mata tia fo ia va venga o le tua ile aso ile tausanga o le vaina ne i por sami kari rei o masani i tato ia o ke iaisa o nga fa pea wa o le salo le tele o le taimi o va venga o Yesu mana fa malo longa ma tuli ngate moni ma me umalava o lunga le pito le ilunga around the Sea of Galilee i pito nu umanga yai ia o macho wo o le mea nga kuria Yesu ke mongi ai aku fai mai no awale ai ave ma ko kongo pua ia nga ko le pua fe so ira lutofe ia wasora ngasa yai de vai kaimingi to amatu tu ai nga ia e ka kira ngonga fo inga ne na ka ke o e ka ngonga ia na ngona o mea sai ia te moni wa yai dispi ko unga o le kwa ke mongia ia mato atu o le kwa ke le o le me ta o le graveyard nga yai o me ta o fanua tanu nga yai lunga ngai ile ito no unga le pito lunga north for o le north for the Sea of Galilee ia o le o nga fo nga yai to tele ile taimi o Yesu to tele o le aule tari tonu to tele o le aule tari tonu inga ai ia po ile pito no unga i lunga turina ia le sa tele ya te moni ngai sa tulia Yesu te moni ma ia o le fe au fo ia potato ia o le tono tangata ele ngata ile tangata lava ia no evil spirit ia a me ta o demons te moni nai fe wa iso le fa se tato ia mata mo fai awangi ngi tonu tato i fa o tanga le lima ma me fa pena te le va venga Yesu no fai pe fa tono tato taimi ia ia sistemi e fa tanga ile tua ia on tato tartana no umina ia i va venga o le tua o va venga o le tua ia wala ia Yesu i le vai there for the Sea of Galilee ia ia le tua. Amen. Ma tango fer so mai Pastor T mai moni lava lau sauloanga o atu lungo va'a so it's a va'a mawhai ona e bukina va'a for your team o isi tau sanga e mix a to tele ale tau team ya na ole tau team ele va'a lea. It is such a special experience to be on the Sea of Galilee. Where it's a lungolo le va'ale te titilo mai na o atu maunga. It's a si o mia ia le va'ale o atu maunga. E si o mia ia le sami lea ai le se te mi panga no o e male tu fi feel lo te whaalongo atu tala Pastor T. Mai na papa te sui nai I lato. I te tonu I le nganga pa I te tonu le va a fai e te alu oe ono le te alu te whau mai mata a fai e te alu lo e whima na o ia pa I le nganga o le tuia te oe e pa I lava le nganga o le tuia te oe ma e sa oe pena e ta ua mo le upu e peru le ngō le vaile e te ase e whaalongo sangata e ayuta iau tau mai o le vai o Tiberia po le vai o Galilea e tau e la tau o le Kinneret po le tau nganga o le vai na ai e moni ai ia o ingoa umalawa na le vai ia ai tasi lava ia le vai. Okay, thank you Pastor T ma le tatou atu I le tatou lesson number 3 po o se tasi for interesting points mai le NUU pa I o le whaasua mai ai Pastor T le nefi ia o le tatou vainga nona tolu tatou o ngar por kalame o le Israelu o le NUU pa ia o le tua le na tatou va ai nisi mea e whaia e le tua I lona NUU ma le favor o le tua I lona NUU le na tu mai longa le so ngai Pastor Mike o na play mai le video fa mo le lava io na tatou fa ngolongo fa tasi umana ke o fa tu sala ele sa ope ia e uma o kangore ko e ka fa sa mo la titi atu ia tana ne tamalo le nga ve ma to I manager o tonga fa
o le tonga whai ngā uko sira mai ai i le atanga o le wha milinga ngā tonga whai mantua tātou Samoa wai o au sa ola bai Samoa ia o le mea fuere le lau fasi e whai o tama whai fuere le ia mai se rava mena o le whai pārangi taimi tamu whai e tuto Samoa wa le whai misiruki ia ngā o sira fia tātou le whai misiruki e so soloanga ia maola e le tau toangi si whai ia au fai palangi mai si fai no lau fasi e me tau lau fasi e kasi ara ta mar fai e elinga fai de lau fasi ia arena tau sira mai i le vaenga ne ia pa fai nga fa mo more pasta mai pe fai nga play mai de video nga ngai kipi ai le mai to tono nga pe ia nga fa mo na Keep uma fase la un me produce me sa ko ile origino ako mo sa de oro pico nga como que milenga fai mo como fai mo ko ala kira ya nga que minha é sala suro para fasia sa sur saying basically these one are divided into 400 to 500 pieces. After it, it's going to sit on o le tamai fai la nga mang tu tamai fai nga ne wa se isa o mai ai nga mai lo tip ron ki pipi mo nga all the nutrition ia that maku goes go in kongu i crates la no the jello, and this is basically not sitting in the soil for about 8 months, right? So about 8 months. And up just after ia ai ile umai nga le process about 6 stages of growing till it go into the soil, and then of course you're gonna get the field. That's the end of the process. Yeah. Do you add anything into the sterilized process to multiply 400 pieces? nga o le sio nga fainga nga wo umanga tipi atu le tamar fai nga batu le tipi e ka mai ya ba se a koa pe nga tonu ar picture te tonu o ina o lalo le picture ina lo nga ia ona ele o le o nga fai foi le o lalo le picture ina lo So I wanted to be sterilized. That's it. Basically, the sterilization is just an early stage to make sure. Vai dai, o tere la vo me e tu e la vai ngai le vai. Tu e sokka le vai. E for fisili sa fisili e pe e se me foi le se te si me su e le vai. Ya e ai ai le e me mili ai le me ore fasi fa ina vale wa o mau mai le vai ngana na tu te sira tu ngai kipi mai ene kama i mai fi ma ai ya ngane makongi kongo te maro ngai kongo meu kama i containers foi ngane nei ai ar vai ya na ngara nga wo o mai tu ai ngane ia fa manga nga de ka ko ai runga ka ko video se va ve foi ma manino ai ia te re la verta tu taimi nga ko vai kur me nga pista inam All right. So about 4 or 5 months. ia So I've eu fie ona tu tonga fa so I'm going to talk first on the me mo fa mai pui ai ma savili Israel is a very, very hot country. The weather is not well. It's perfect for plants, but not for all the plants. And we are lack of water in Genosa. We don't have much water in Israel. Sorry, not only Genosa. So we found out that the net is gonna help me in several things. First, it's gonna protect the plants, the bananas, from wind. Bananas are really delicate and the leaves can easily break, and the net are saving it from wind. We have a very strong wind in this area, especially in the summer. So first of all, the net's going to keep the field covered from wind. Second, it's going to protect from sun, from UV, all the ultra
violet and the ultra red. They're gonna protect it, means the plants are much happier growing inside of it. And the third thing that net's gonna help me, it's saving water. If you go inside, you're gonna feel the humidity is about 80%, maybe more. It saves, basically the net saves me 30% of the irrigation, of the water. In Israel, I mean in everywhere, it's a lot. 30% of water, it's much. Yeah. The water costs a lot. Yo le vaangalo na luanga pi pui mai ai ni me cha o pe timu wa. So vini mari timu ya marisi vaenga tolu e fa mai kipe ya tonu ne me foi ne o le sau por su foi ne a nga mole. Mo tonga fa ia va venga ola. Ai fa ai ma tonga fa Yeah. Sei fa wangi na fa mo le maki le tonga fa I. It's not a fishing net, that's for sure. O Israelu la na tau tele faion sa kaina fa I foi le green banana o le faida nang me matcha o le purpose level la to fa I mo I fa pula sa lo I ngisi tonga fa I export mai ke masalo o na wa o fa ida Israelu sa moa me o fa long li stemi na wa tu sa moa ia le faida Israelu e lau tau sila mai ai ia I o matoula ngane po me matoa te tonga fai na tene na vo fai Israelu ia ma moli ma apu ma me uma na Israelu le tutusa lava ma tau pupu ma fai ia ke la kwa e ku ma ai le fai wa pula o le tele foi o isi me o le me sa matou tono tonga fai ma siri ai tonga fai Israelu o tātou e tā mai lau whainga awena I le lo matua po le toi ina ia o ngā kūre o lausurui kongo King Pusa po se ola po ia o ngā kūre o whaia e toi tuu I tonu ia whapuro lausurui o isi whapalanga o whai e whamei e eli parapala o kamara ia e whapa ware whai I tonu tonga whai ia maufi e ana ia e whakoa kurere ia o mai lesira to whainga ngā tonga whai Ana we sira mai pe a fa pe sa o o le nato talanga o mai pe a pe sa o lo manatua e tasir fai ai mo mai na to fai fa se lau pe a si mai da ko familinga ne I le tasir fai mang usa tasingar fai mana tama ai mo mai si fai le tasir fai ia pe fa se lau fai mo mai va ina I tau tio no o le tua o le ata mai foi ma le potonga ave le tua on tangata e fai e ona e nga uma me mai mo tatou o le fisiri nei fiafi ona tatou taimi o le asia o onga mo tatou na mai ele tua le mafau fau e mafau fau tonu ai na mai foi ele tua le nganga ia tatou te mafau fau tonu ai ia mai ele tua le poto mane anta mai ia tatou te lo ai ona nga rue ma fai me uma I le tou soifua ma tatou wola even I mea o le olanga nei I fa to anga o nga ruenga o a inga o mea umalava na mai ele tua me ta o le poto mane anta mai fa pe ona vatu ele tua ia lona favor I lona NUU ia fa pe na foi oi pe a fai tatou te maua fa manu yanga le tua o le tua lava le tasi o le na polo misia Israelu o le tua o manuia o le tua foi le tasi o le tua o Samoa ia mai tatou umalava o le mafu anga lea o le tatou porkalame o Israelu o le NUU PAIA o le atua o le NUU PAIA na o le atua e le nga o Israelu na o Israelu na tofi le atua o lona NUU mo tangata e ona fai mai le atua ya Mose fai atu I le NUU o na tou o lo NUU o lona tua ai a fai mai lona tara tispaia fa pena e fa manuia tatou ya Abrahamo matatalo I le NUU PAIA le o le atua e ye le taimi e fa nau mai ye le tama PAIA o le PAIA o Israelu o le tatou so tanga na lea ia ma le NUU o le atua ia ma tatou so tanga tua ia I le NUU o le atua e whaavavau o le manuia o le ola e whaavavau o le mafuanga lea ia o Yesu le whatoa umanga maliu atu ia o le tatou so tanga na ia o le alo o le atua soifua ia o le awa onga na o le vaenga luna tolu ia le lim santo e tasi le tatou saira alise ma lolo nsa Hallelujah.
En malo lava pasta tima tango fieri fa so mai sawa o le simela no fa longo tuai le video fa mai e pui mai ai i le la le malosi o le asa o le la wa mana tua le te le masina la ai Israelu nei lo masina le se la e moni ma fa maoni a pasta ti e le to mai wa tu wina le tua yona tangata e fo ai ia se whawhitauli. Wa le se whawhitauli tonu Israelu, ele se vai ele maua tele se vai e ofo ia e alu te nofo se hotel, po se nofo anga i te tono le vai o Galilea, e tu ase signa, please be wary of the usage of water. Ai sa oi fo ilo saunoanga. Ili mele na o whatoa o vaaya i mo meo o mango, ia wa ye lo vai le mango e Samoa e maua lunga le tupu le mango e te pe ai lunga le mango afene e tolu i mai e pu le mango a Israelu e te savali e te tu ai le tu ma tau fu le mango o fu le esi e me se foi fu le PAIA ono a wala o la to ai e la to le te tongo o la o ye pe o le mango o le fai o le esia o la o mai e maua o mai Galilea e le maua la Jerusalem ai maua i Galilea ona o le tau o Galilea e o la ia e le ngata po i le o le tuapa te sama le tuapa la talata i le vai i le sami mate o le situ o le sami mate ai o la ia ia fatoanga o mango well, I always think about ile fisosoani o le tua ilona nuua. E fetaya ilole le nuua le tua mani whapitaulia. La e te poa e po ile tua le mai. E sa ilieni awala e po ia lea whapitaulia. It's just like us. I mena e se me tato te fetaya e mani whapitauli. O le atua lava tato te mawaya la e po ia ni whapitauli. Tato te fetaya e me tato. Ia whapitaile whaasoa mai pasta ti. Ma ole nei taimi o la tato atu loa i le tato no foanga muli. Po no foanga le i Nasareta. Thank you, Pastor T. Ia, ia ne tua whapitaile tua. Te angangore li uro sosoani me nau tato po kalame wa ia i lavalon tā ua. Ora tato tara noa ma tara noa pea. I le nuu o le tua, mana tua i le maporo kalame i le tato Global Kingdom TV a songa fua o le whaunga ngana o le mano Israelu. Mana tua na a whai e inisi o lo iai, a whai fo inisi o lo iai. O le winga o le upu Israelu le ngana i Peru. O le whaifa atasi ma le atua, o le iai o le atua i to tono mea tato te whaia. O le content with God. Nanga le winga o le upu Israelu lea o le ngoia kopo, le ngoia kopo o le whapipi mai, nonga winga o le whapipi mai ia na mata mai nawa i le taimina whanau mai ia e sau mai a kopo, ina ua umana, ua tōwhia le tua, ia wa suia le tua le ngoia kopo ia Israelu, whamainona ia o le tua ia kopo, ia kopo le toi ngo ia kopo, langa o mea umana vai le ngonga, o mea whapipi, o mea whaupopo, o mea whapenga, ai ana suia ro ngoia Israelu ronga winga o le ai le tua fatasi ma oi o le winga na nga o le tana ai le fe tua tato site muni ia tato mautino o ro ai le tua fatasi mai tato I mea umana ma tato te iai mea umana ma tato te o iai our going out and our coming in our every day from morning afternoon evening and night make sure we have God on our side. E tato wo fatasi mane tua ia ia ne tua mai tato e foi le tua me mo tato te faia nanga ole saile na tu ina Nasareta ia o Nasareta e kai fa kusa le vaenga I o Yeriko ma Nasareta ke ro lopo I Mississippi tonu pe io piko sili nenga fai mai o la lava e ia nava I le meta o taimi tuai yaso ia mo ia nawa suinga isi tele o mea ia ai pe o le they consider those cities or those places low cities low places of Israel in everything ia e o fo I na tu tamau ainga
Wa ai aru le nuu leo na sareta, wa le nuu leo na sareta, le nuu sa ia Yesu, se nuu fo ile le tau lea mga ia. Ia o inga nga macho wo ai, o macho atu lea macho pe pese tono le manu malu. Pese tono le manu malu, more pasta Mike pia o mauange ne pese nena. Sa tae ne sunga fa fe nganya ya peria fa yumo mai o i Christmas stadia. So play ang nagtato video fa more na. Che to fa forma na i leo. Tata sa mo to no mo ore tua. Hallelujah.
Israelu o le ai pa ia po le NUU pa ia o le tua. Israel is the holy nation of God. Ale na o tau sila mai tono le malu ma so se malu la ma te o ai ia e fai atu la tala le o tuna tu le ia di se fa umata to por kalame o le mafu angane wa le ona mana o e batu le tato video mar por kalame le ia ne ia pesenga fo ia le tato tanga sa mo pe o Israelu saro le silfia di se ai pena istemi ma to wo fa tasi ai ai so se malu lava so se site mantuk te o ai ai ku whakasi e iei le vaenga i lunga i ngai i na vai i pito i lunga i kari la ia le masanginga o ai o i tai i lunga o le sami a di se nenga whai fo i ne me o le whare whunga le he rota ma whai ma watu e rota le sa re se kaimi nga whamakala i ia le vai a i nanga matau tia ronga poto ngai ai nena i ma le stadium fo i ngane ne e mau tūlai nunga mta whanga le stadium ne ai mato atu ngi mako ngofo vo i ne ai usu e mako pese e ko le ando le leo fo ngane e usu la mako mese so se malu la so se mea no fo u mata ngata so se aku ua pamatalang ia pasta maiki le ia malanga mai o i Afrika i Kana i meuri Amerika fo inga mako le lei au leo ke inge matama makamalo roma finge e usoro mako pese i sa mua i o kuku mako pese ai pu e nako foni ma pero tala le mtau tia le tua wai le ai si mako malanga fast food e si mako malanga over mare 5 toru matou e o ke ia le kaiminga sa wai la fast food mal tupu al mako malanga nga lu afsu mare iva mane sunga ya pasta mare le isaia sto se furfitu matou faida ukara maka ukia le aipa ia por NUU pa ia o le tua e o ia mako ie le o le anga leo quero le Israelu o maka ukia o le pese le fa uma na nguinga na ngau ko maka ko fa rongo mai ni di pesenga ale tato NUU to tono le aipa ia e fa uma na sa utara fa apea faida utana e pese ia ka ko ramosa e fakasa pesca iki ra ia ausu ngei mo su conference mo ia ai se e alu la ai usu ne fa mau ngi o una ne tu e fakasa nga ave fo e chari masita na to o malanga this time nga ka ir sunga ya Victor po wesi la ki kare kongo pasima ese arora ngonga o nganga ura ngonga i pese ia ka iki le masenga usu tato pese fen ko siere fa unga nganga pa ia o le tua inga ko mo mori pese nga ma ave ngana tato usu pese tono le ai pa ia o le tua o le ia le fa unga le tua nga fa ngo inga e kako ai me se lava o se Samoa ke no ngai o le nganga lava le tas e o fai mai ana tana ne ana apostolo Pt2 o le nganga e kasi fa o Sofia ina to umalama o nga kusia kuspa ia o le nganga lava ngai kasi nga o yo yavao na fa di winner to spa ia o le nganga pa ia fa nga le tua tasi le ana inga tusi tangata pese malangi vi inga le tua ka ko ora ko ave Israelu pe ngo fa yaku e o ya ma ko sumarfiku mako usua pese Israelu pe ko kikia pe ko se lauri sia umalanga me uri nga mai nga ngofo mai fa ngo pese akama mai oi hango misamo e se fa unga mane mana ore nganga pa yo le tua a mi se fo tatu tangata na ye le la ngona ngi fia fa umai por kalame masitala oro ya tatu so tanga ya Israelu ro ia tatu so tanga ya Israel. Believe it or not, we still have that relationship with Israel. God bless you all. Thank you so much for your time. Nya Samoa afai wa fele li mo famani ina lo lotso ile tatu por kala melene fia mai so patina e vi ia ile tua. Amen. Thank you, Pastor T. Ele tata polo kala me mata ngofi ele nei fia wa ese foi le langona fa longo atu I leo o tata tangata o pepese I tonu o malu Israelu. Amen. And sa foi la Pastor T. Tonu se tasi foi por kala me na tata wo Australia I Caesarea po Caesarea foi nai out fa o le matapanga le empathy le se foi ne
It's so beautiful. E atu fo ia te tau vivi e sa wai lau saunoanga o le whaunga lava a le atua. Ma o le nuu va venga a whai te lato e le leilo leo e te pese owa leilo leo a whai te lato e le leilo sa vali malau tamoe. E te lato o iwa le leilo sa vali malau tamoe. Just like myself, o te le fia sa vali malau tamoe te mine i sa moe ni sila a lato Israelu e fia lava sa vali matsamo a e lungo maunga alu laloa maua le malo si anga awa o le nuu va venga e sa pelo sono e le tato pitanga ya Israelu ono o Yesu Kiriso. Amen. Ia sa mo faftailo mafuta mai le piapi. Thank you, Pastor Tilaulelei. Ia mai te mau fo ese tasi fo yo for kalame asino ya Israelu ia I taia o asinga fua tai tasi le e avato e Pastor T malona fale tua ia vai loa o le faunga ana Israelu mai e lo loto foi ia mata upuna ia so te mi e whaalongo ai special fo e te whaalongo I replay. Thank you Pastor T molo taimi ia male tato por kalame mata mo fie I le nei fiafi yo te lo foi. There's going to be a part 3, part 4, part 5, part waloa wa tele tau sango whaalongo ia Pastor T to a guide sa Israelu ia loa a mai le tole nei ava no e wha online tour guide ai virtual tour guide ai ia Pastor T mo e tato lava ia sa mo o te tele tonu wa wha manu e ina oe le tato poro kalame le nei fiafi mamoli atu ele anganga whaftai I lau mahfuta mai I lau ko meni ia wha manu ele tua ia te oe amani fo ele tua ia Pastor Mike Masara ai me se fole o onanga le Global Kingdom TV channel I la tu inati ia Pastor T e whae uina le poro kalame le nei tu la Siaka na kosina mana ka sete to koroma. Shupora manga shiro ro koroma na tisho na mana. Yoko koroma Yeshua rabaka shida ramana tu. Thank you, Yeshua Messiah. Thank you, Jesus, for dying on that cross for us. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your nation. Thank you, Father, for your word. Thank you for your people. And we give glory and honor back to your name and your name alone to serve it all. Matovi ia o Yesu le Mesia. O lena maliu e tongi o laina mfa mangaloina yo matou tangata. Whaftai ngang pa ia I lo mana. Whaftai le tua I lau upu. Whaftai o tangata ma lau ele na e tofia. O tangata ma lau nuu ma lau watu nuu o Israelu. O lo iaise awa o ngata ua. O lo iaire I so matou so tangata ua. E so tanga I matou ma lau nuu e meisio nisio atu nuu. Vi ia pea o e whawawau. Tai lau whamanianga, tai de whaunga, tai de poto mare atamai. Tai lau whamalolonga I o tangata. E sa iai lunga por kalame I nei fiafi. Na mai se foi o Pastor Mike ne tua Masara marfana. Tai foi lau whamanianga ne ie le tua fine por a fine yadisi. Na mai se foi le tua o na matua I lau whamalolonga. I lau au auna maritina ne tua tai lau whamanianga ya te matou. Tai lau whamanianga I lau nuu o Israelu. Tai lau whamanianga ne tua I tama whanau le tu nuu o Samoa. O lo ngaru due ai Aeroline e me se foi o le usu ia Vincent ne tua mai nato umao. O e o ngaru due I lau nuu. Whaftai le tua I lau whamanianga I na leo le Global Kingdom TV. Whaftai lau whamanianga ne tua I le whatara le ina ma le whaso ina ne tua ma pure anga a lau ma loyo matu wolanga. I ia o e whamanuia si o matu o tunu. Manuia ne neia fiafi le tua. E ia te oere vi inga e whawawau, whamangalo I matou. After tere Yesu. Amen. Amen. Thank you, Pastor T. Ia whaftai fwoi sa moelo mafuta mai toe maua fwoi se tasi o whapoponga le tata por kalame Israelu nupa ia I yaso lulu I wa yaso tasi. Ia whamania le tua ia te oele nea fiafi mania fwoi le tua o nanga umalawa le Global Kingdom TV channel. From us here tonight, we say God bless and shalom, shalom.
Bye.